Nimbano orasyon manen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apa yan, sir? Ala, kasla marigatan mo itong nagasaw. Marigatan sa mo itong naganas. Anya nga'y karamidag. Sa payawan kailangan ni Balikaw. Ay, tulungan. Medyo ibangon ka. Ay, sakon to. Ilutan ti barokong na. Ang kararag ka, sir. Kung patibkaram ti pakinakam mau. Prusak ti barokong mau. Kung tilikod mau. Nay, kasla na bang aran iti inaramid ka? Sige, sir. Tailutag ti barokong mo, No iso ti pakalag-anam. Aglulo, Ay, di ka agsangit, sir. Di ka matanagan, tasan ka apanawan. Aging kaajak mapasangpot ni Balikaw. Pantayan ka, sir. Saan ka baybayan? Nyang, ay nawaw. Kasla na unag mo ti pampanunutan. Kwa. Ay, awan, malyong. Ay, madlawan na liday ka. Ada ka di problema, may papan ka dagiti amot, ha? Wow. Ay, saan? Malaglagip ko laang ti kaanakak. No kumusta matan. Di matla umay ipasyaran ti inana. Tapno makita kumamot ti kaanakak. Madanaganak ngamihin. Amangan lumaya dayo matan tirik na ti kaanakak kanyak. Anya? Amangan nun inakton am-am mo. Di kasarong ka na di lugar dapan yang. Aglim ka pa ilay. Idi payla nga ibagbagak ni madam ngagbakasyonak. Uray sumagmamanula ko mga aldaw. Ngam di na magkayat. Anya? No agpilitak ka nung agbakasyon. Ikatanak. Grabe nga rod ni Madam Mariela. Naingit launay ka data. Diyay mo't la panangikat na ka data te karkarit na. At dalabasit. Ikatin kayo! Ikatin kayo! Kay taman siyang kay bagana. Ikatin kayo! Gaputa bakit kila kaitan? Kas diyay mo't di magpaganan. Tikita na ngamin ka data kitag bibisin ni ti trabaho. Nangam no siya klamay sapan niyang. Saan mo't lati swildok ti rason? Dapat nga dag ditoy. Ni Monray, di kang ronaan, panyang. Malyong. Nyamnawan ni Monray ditoy. Talaga po manawa ka eh, nawaw. Pagan ano kumangay pagsirbyan ni Dano bilang. Basta ni Monray lang ti makagapaw. No apengan ano sa tagpay, kas babaw na ni ti mansyon. Talaga ka di yung pagawidan ni Monray dito yung mansyon? Ha? Agruaman day tao. Kasla nakabulos nga niya. Mapanlatan iti kayat napapapanan. Imbes na tumulong ka dagiti trabaho dito yung mansyon. Awanan ti pakibiyangak kan kuwana. Anya? Awan mo't lati maganap ko iti dayjay amonre. Kan, apay, di kay agama? Amangan na mga sawa adi na oras ni Monray. Mga sawa laeng bibiyang ko kuma. Mami, Husto no mga sawa. Tapno at damang taripato kan kuwana. Tano siyak laamay sa. Awan ti manamnaman na kanyak. Kan maysa, iso tinagdisnodo apumanaw dito yung mansyon. Iso sige, ited ti kayat na. kaya't yung arod ni Tata Malyong ngagbalin nga abalayan nyo? Ha? Kursunada ng samot ti anak ni Tata Malyong. Anya? Kaya't yo, Mami? Ha! Pagan anok kumangay. Uray asawaan ni Monray ti anak ni Malyong. Diyak tumaawat dayjay nga agbalin nga abalayan. Nagdakkel mo tan ti patpatakder mo apalay mauka na kan rukaw.
Adda nga rod balay mo. Apartment ti papaaramid ko ulit ay. Anya? Paabangak to. Apartment gayam. Wen ulit ay. Masapol nagbali na kawais. Ay, win Di tayo laamaw, tikideng tayaw, kanakan. Ang mga nuintong bigat, matay kan. Iso nga enjoy mo, tibiyag ita. Saan mo't kidagas na tiket ko sa wen ulit ay. Nay, anya nga rod nga. Basta. Para kanyak lang hindi dyan. Nanarigat nagsasaw iti patapos ako nada. Ang mga no masukal ulit ay. Ay, win mo't kidi talaga nga apartment, ti ipatakder mo dito. Apartment, win no hotel. Apartment nga road ulit ay. Apartment gayam talaga. Sa bagay, mayat dayta na panunot mo. Taadon sa dagiti agam abang dito'y syudad. Talaga nga ado ulit ay. Dayta, nakadalusak manay. Presko akitaan na dayta yung nagtibalay. Sana na kasi di kasangsangpet ko ang nakarugrugit. Nakalukat pa'y amin atawa. Makastrakan ti presko nga angay dito sila ni Sir Samuel. Malukatan mo't dagiti tawa dito ngumno apay asan nga luklukatan ni Balikaw. Nadigos ko mo't ni Sir Samuel. At inasayaat. Inak aglutaw, tapno nakasaganan ton tikanan ni Sir. Ay na. Nagbanglumit din dito yung nagparimarinaw. Masaya at magtadakan pare balikaw. Ewan ata nagdalusak nga men. Nag-sprayak mo tapno nabanglo dito o nagtibalay. Ay na. Tingkyaw, paray. Pasensya ka na. Medyo naibayaga. Mawanan yaman na. Ala, sumrot ka kitday. Nakaluto ka. Wain, nangan kami pa yun Ada na batay. Mabisina. At dapay. Ikamanganan Tinuno at harang ti sindame. Anya? Ay, nabsugak pa'y gayam, paray. Sige, tamaturo ka. Napuyata na. At dagayam amom nga Ilocano song, anaya. Naglaing kamatan. Saan mo't, Monre? Sika at tinalaing, taamom amin akumpanyaran ti kantaang. Iloco man, English man, wala Tagalog. Kapag ilam akumpanyaran, naglaing ka. Nalalaing ka, anaya. Isuro nakman ngagkanta iti Iloco. Ha? Ay, uwan day talagayam. Mayat gayam ti kanta nga Iloco. Nagmayat adangdanggan. Bayam ta isuro kanto. Kitaag ta dagitay files ko iti Ilocano song. Ta isuro kanto. Ha? Sige, anaya. Kayat ko. Monre? Okay ka kadilaang dito'y balay? Uwin, anaya. Okay na okay. Kinapudno na. Idi adda ki jay mansyon. Sa anak ka makakanta kastoy. Tagongat da mama.
Ung tandak nga rod, anaya. Jak man na mo. Kasla amin nga aramida kay mansyon, kat maiparit. Maiparit ta ag kanta. Maiparit ta ag gitara. Maiparit ta ag tugaw ijay harding. Agungat da pa makita daan nakakulong ak laang iti silid ko. Anya? Ngam? Saan man nga isuda ti pagsaritaan ta, anaya? Tamangan no ag sakit manen ti barokong ko. No malagip ko ti kinaulpit da mamakanya. Wan, ijampay lang ang panunutan dagiti makapaladingit kan ka. Wan? Wen, anaya? Anaya? Apay? No agtrabaho kanto, dito'y kadimot laeng lugar tayo? Day tati jak amumon re. Jak maibaga. Ingam no mabalin, kasta talaga ti kayat ko. Tapno sa anak amaya dayo kada kayo kinitatang. No kas pangarigan ta iti adayo a lugar ti pagtrabahoam, anaya? Sumurutak a? Anya? Kasladyak maten kabailan ti maisinakan ka. Ha? Jak amo, anaya? Jak maawatan ti bagik? Jak mailadawan ti marikrik na? Naragsakak ngamin no kadwa ka. Ta siyempre, sika ti best friend ko. Ita lang amin ana adaanak iti gayem makaskan ka. Adamat iti gayem ko? Idi agis eskwela akpailaan? Ngam, jak maawatan ti ugali da. Numaminsan, nasingpad da. Numaminsan mat, nauyong da kanyak. Saan akaskan ka akanayon anasingpad kanyak? Dinak pa'y inuy-uyungan apulos, anaya? Iso anak karagragsakak? Awan mo ti panggapwak amanguyong kan ka, monre. Tanasingpat ka man. Malaksid siguro no adda mading aramidam. Iso amangan no agunguta. Jak to agaramid iti madi, anaya. Promise? Kasta akmat. Di ka maiturad a pagaramidan iti dakas, monre. Ngamin, napatag kamatan kanya. Kas gayam, kan kas lakabsat kan, monre. Apay, Mamanjilay ay nawaw. Anya ka diti lang ati anak mo? Apay ajak nakita, di napantay di balayo. Naira na ngamin na rin work ti anak ko, Mamanjilay ay nawaw. Anya ti tsura ti anak mo? Ay kat napintas ati anak ko. Natayag a babae. Natayag? Iti kasta kinapandag mo, nakaputot ka iti natayag? Imalay ti day di inana, Mamanjilay. Anya? Kaing ingas ko, ma'am. Saan nga rod pintas ano kaing ingas mo? Ay nawaw. Di na ngamin nakita di ka bang banwaga kay. Saan pa nagpalastaw? Nga madumat adag iti agpatpatay. Aston! Saan asika ti damdamagak? Jay anak mo. Ha? Ada ka din nobyo na? Awan pa'y, Mamanjilay. Ngam adumat adag iti agkursonada kin ko ana. Ngam di na pa'y kaya ti makinubyaw. Kaya't ko makita ti anak mo, nupod numot laan na pintas, tatamalyong. Ay, mabitlaeng Ala ti cellphone ka. Tay pakita kiladawan na kin ka, Mamanjilay. Mabitlaeng. Up. Tay kita im ti ladawan ti anak ko dito cellphone ka. Nan, kita akman? Ada mo ti tsura na. Morena ngam napintas. Akuray ka. Kasla familiar ti rupa na kanyak Ay, Kasla adan nakakit-kita akan kuana, tatamalyong. ay nawaw. Isapay ko ba? Tadi na malagip ani anaya ti may dito mansyon. Iti kasangin ni Madam Mariela. Aha! Malagip kon! Anya nga iti malagip mo, Mamanjilay, nawaw. No jak agbidot. Ang aguray ka. Di mat singer di anak mo? Uwan, Mamanjilay. Unak tupay kat. Iso daytoy di inabangan ni mama ang nagkanta idi kaaldawan ti kasangay na. Ay nawaw, nalakip na. Iso day jay san ka di? Ay kwadjay! Ay di ka makapaglibak kanya, tatamanyo. Uwan. Aklunak, Mamanjilay. Uwan, anak ko day jay. Iso ni anaya. Apay nga inlibak mo
nga anak mo gayam ti tinangdanan ni mama nagkanta iti kasangay na? Apay adi mo imbagat ang paiso? Ay, kwa, Jay! Di kay tumot ngamin nagdamag, mamanjil eh. Ay, kababain mo't ano, ibagbagak nga anak ko. Ang mga no ko na inyo agpalpalas tugat. Ay, delikado ka kin ni mama. Numaamuan na ti may papan iti daytoy abanag. Agsagana ka, tatamalyong. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasanon ngay numaamuan ni Madam ti may papan iti dayta. Saan nga tanga agungat malyong? Kay, agungot lataan, agungay. Ay, nawaw. Denggan ti makan nawan na lapayag ka, o tarong warto mat lang iti kanigit na lapayag ka, o. Malyong? Nawan mo't ti matingin naramid ka. Anyat basol ko nga. Saan damot na nagdamag kanyak no anak ko na anayaw no saan? Anak ko dayta! Anak ko dayta! Kun ko nakinain, ha? Nakarkaro ang nakaugat ni Madam Mariela, ano'y naramid ko ti kastay, di kasakay na. Ay, no apay mat ngamin. Nagdagsan ti dara na kadata ababaunan na. Nakarkaro kanya ka. Tabis print ko nga min di asawa na. Panyang. Umapal taklos kami ti di sir. No arigan. Mas close kami pa ikidigin ni Sir Luisito ang iso da nga asawa. Anya? Wen panyang. Sa bali nga min ti ugali ni Madam Mariela. Nang rona no may papan iti kwartay na wow. Ala, isang dintan ti pagsarsaritaan ta. Ang chismis tamanan malyong. Wen, amo kasaan anasayat at chismising dagiti amo ta. Ang mapagsaritaan lang mat panyang. Siyempre, kayat ko nga iditali amin pasamak diti mansyon. Tawan ka pa'y idi, panyang. Oh, Ariela, kita ang ti proyekto. Nagpintasan abalay, Rocco. Una, kita ang ti adday ti gate. Pasao, Mariela. Rocco's apartment. Ha? Oh, apay na pasarimadan ka, Ariela. Ko? Apay nga'y anagan mo laang tiinagan mo iti daytoy nga apartment, Rocco. Anya anagan ko laeng. Adamot nagan mo dita. Ada letra A iti igit. Nagan mo dayta. Di pagrugyan tinagan mo, letra A. Nagbasit mat ngamin. Saan amadlaw? Ken, nailasin mat ti letra A. Dandani maipaigid mat. Pinaiselpok lang amin dayta, Ariela. Sa nagkamali din ang iprinta. Imbes nga Ariokos apartment. Saan? Tarokos apartment to imprinta na. Isa pinaikak iti letra A iti igit. Ha? Hanggang saan na dayta tinapatag? Di importante. Nalpasan ti project ko, Ariela. Kaimaam sa ti agnegosyo Talaga kay Mac. Nabayagan. Inuray ko lang makaurnong ta, tap na damarama ta kwarta. Ala, aramidem ti ammo mapagsayaatan taro ko. Takas makita kat nalalaing kang amsyak no may papaniti negosyo. Ket, anyang arun ti makunam iti Rocco's apartment. Ariela. Mayat, napintas. Uray dwala ang akad sa aran, ngam nalawa. Una, 8 amin ayunit dayta. Manayunan ti income tano kaskasano. Ket, adapay sumasaro na plano, Ariela. Anya nga'y, Rocco. Mamuam to. Di ka matanagan. Napagsayatan ta doa daytoy. May mayatan ti kastoy ngam ti mapantay sugsugal ti kwartata. Saan ka di, Ariela? Ngam no awan, di matungpal mo. Kadag ito'y nga iyar-aring ko. Sa
no asino man ti nag-request. Ado ka di dagiti Ilocano ditoy? Ado kayo gayam. Wan, sumarunon tumanan day ta request yo. Wan, mapat ganto day ta request yo kakabsat. Yurayo takantaan to ti sumaruno a singer. Oh, Munay, si kamot ti agkanta iti Iloco. Kantaom day insurok kan ka nga Ilocano, ha? Wan, anaya. Isagot ko da ito'y akanta, kadagiti amin nga Ilocano. Mabalin nyo ti agsala, kakabsat. Di kanton malipatan kung hato'y puso uray no wanak din iti tunggal aldaw uray pa'y nutawenen ti naglabasan di munton kunan amalipatan ka ingatong paltanan. Baglakit din, tayin suro nakagkanta iti Iloco, anaya? Wan, taadulat ta dagiti ag-request a customer iti Ilocano song. Numabalin, masapul nga adalom amin a kanta. Tapno maragsakan mat dagiti ag-request iti kanta. Naragsakan nga rod dagiti customer, anaya? Wan umdasan apakaragsakan da numapagustuhan ti request da. Kano da duma, maumadamat iti kankantaan tayo. Iso nga ag-request da. Isuro naktumanan, ha? Wan, adun to pa'y ti isurok nga Ilocano song kan ka. Ay, wan. Agdigos akon. Tadda papanak, anaya. Ha? Sa di naman, Ray. Mapanak ije plaza. Ni, anyat aramidam ije plaza. At dalaang sabtek. Ha? Asino? Ni kadimanan manang mga Angeli? Ay namun, Ray. Pinalagipan na kan ni tatang. Saan? Di ka palukukin ni manang mo. Tamangan noyalis naman ng ti alipuspos mo. Saan animan ang Angeli di sabtek? Ha? Asino nga rod? Diyak kayat ti agulbud ken ka? Iso nga ibagak? Ni Flora, anaya. Anya? Anyat ko anyo kin ni Flora ijay plaza. Awan, mangan kami laeng iti restaurant. Makapaburyong mo ti kastoy abiyag. Pudto abak ng tinak. Ado ti pagsapulan na. Awan pa'y maiganap mo ta kwarta. Saan ka mairanod iti kwarta na? Kastoy latan ti aramid ko dito mansyon. Agtugaw, mangan, tumakder, ag-computer, kan maturog. Ay, saanak mat nga rod ang makarwar, tawan mat kwartak. Pati atensyon, saanan ang maipapa ay tiinak kanya. Dayjay amang roko latan ti kainagaw ko iti atensyon na. Ay, agpag napagnaak dito nagtimansyon, tapno sa anak alumukmag. Jak lakit ti kaya ti may tulat ka ni mami. Kasta nagbaliw pagkatirik na akong kankwana, gapoy ti makitkitak na aramid na. Aklunan naman kan saan. Napatpatagan da di amang roko ngam siyak nga anak na. Ngam jak kayat nga agnanayon akastoy ti kasasaad ti biyag ko. Masapol amang panunutak iti wagas, tapno mapapintas ko ti biyag ko, nga oray sa anak ang matulungan ni mami. Oh, nakarubwat ka met, Roko. Nagsapapay laeng. Papanam, At dati asik kaswag, Ariela. anya day ta.
Para di pagsayaatan ta, Ariela. Pagkurtahan. Talaga? Mabit lang nga ron, tagrobwatak. Sumurutak. Sana, Ariela. Agbatikan, tapno makay nanakaman. Kasano nga rod, amaamwak ti ibagbagam apagkwartaan. No di nakmat isurot, Roko. I-update kan tolat ta, Ariela. Nasuswerte ak namin no si Siaklaan ti lumakan. Ha? Di kagda na, Ariela. Pagsayatan ta adwa dayto. Para katatalaen. Anya ti sumaruno a plano manakaw. Ay nawaw. Ay, pasensya ka na anak ko. Iso nga isaw, ti damdamagakan ka. I-relax ko pa iti panunot ko, tatang. Agurnungak manan para iti panag-review. Para iti board exam. Ay nawaw. At dagayang mabayadan mag-review ka anak ko. Tatang. Kaya't ko nga ipamaysa ti panag-review. Tapno makapasa akto iti board exam. Ay nawaw, makapasa ka. Sapay ko tatang. At damot ornong ka anak ko. Isun at aramatan. Ay natatang di yun garawan ti kwartayo. Ha? No mabalin, jak kayat apakibyangan tinagbanugan nyo. Kan may isa, kayat ko pa iti ag-relax. Iso akabayatan ti panag-relax ko, sumra kaklata iti bar. Ta iso pa iti matgada, para iti panag-take ko iti board exam, tatang. Kasano nga rod matulungan ka, Monray? No di mo mat ibagatikin na siya sino ti kursunadam a babae. Mabainak mat ngamin, Flora. Pagbainam ko ma, gayem na kuno saan. Di mat kunam ngagtalad ka kanyak. Uwan, Flora. Lukas ta nga rod. Asino ti magbagam a babae? Kwa? Kwa? O anya? Maitalak mo ka di kanyak? Kwa? Ni... Saan, Flora? Ha? Sige, makamu ka. Di ka mabalin apilitan, Monray. Basta ti may bagak, masapol nga agbalin ka nga sport. Tay tinagan ni Ayat, saan nga iti amin naguntaway kat naragsak ka. Iso ang masapol asa ganaam dayta. Flora? Saan ka nga upayan, Monray, ha? Ngam ti kayat ko asawan, di ka unay mang namnama. No kayatan na ka? Bongga. Ngam no mapaay ka, masapol nga aklunam dayta. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lakay Malyong. Yes, Madam Mariela, ay nawaw. Pudno ka di, nga anak mo jay inabangak anag kanta idi kaaldawan ti kasangay ko. Uwan madam, ay nawaw. Apay anaglibak ka, Malyong. Isan mo't, madam, ay nawaw. Awat mo't tinlibak ka. Saan kayo mo't nagdamag kanyak, madam, ay nawaw. Ha! Maalampay lati agpiloso po. Ay, isa nang nagpilpiluso po, madam. Ibagbagak lang tagpaisaw, ay nawaw. Ha! No amok lang nga anak mo dayjay. Saan ko mga isuti inimbitarak idi kasangay ko? Ha! Saan analaing dayjay? Awan amuna. Ay nawaw. Saanin analaing idinaamon ng anak ka? Ngam, idi. Kasta unay pa nang idayaw na kinianayang anak ka. Ha! Saan lang arudan analaing? Di na pay amo ti mang-entertain kadagiti bisita. Tapno ibagakken ka, Malyong. Ado, tinaboring iti kaaldawan ti kasangay ko. Ay,
kastaya, madam, ay nawaw. Juan, ha, iso di mo pagpanakkel jay anak mo. Tawan mo na. Trying hard nga kanta. When ano, iso, madam, ay nawaw. Ngam, adon tinakisal sa lipan ti anak ko nga. Awan bibiyang ko. Ay, Sa anak nga interesado. na, manaway, ay nawaw. Naimbag lagi din takas jaylain. Kung ano, pamkwatan naman hindi tamang papanaw kanya. Kasla mabuto nga akmeten. Nga agpudno iti babae nga ayat Flora. Amangan no mapaayak. Daytan ti ibagbagakan ka mo na rin. Di ka pala naka-first move? Nga maupay kan? Flora? Papigsaam ti pakinakam mo. Di ka basta maupay. Awan ti mauray mo no basit lamang ngeg mo a negatibo manipod kan kuana kat maupay kan adagos. Ha? Anya ti amom. Amangan no pasitlaeng day tati panang subok na kan ka. No kasano ti kinapudnom kan kuana. Ulitag mon Ray, ha? Masapol nga sport ka, okay? Owen, Flora? O anya, asino nga ron ti pagpagkam a babae? Kwa ni ibagakan ka? Di mo paila ko maipagbagakan ko na, ha? Agtalagakan ka, Flora. Wan, Monray. Promise. Amok ka di? Owen, Flora. Kumusta ni Uncle Samuel, Mami? Okay latan ni uncle mo. Awan, tirumba nga pagdanagam kan kuana. Kasano nga mo yung nga okay? Kat di yung matsarsarong karan. Inawag akon timang bambantay kan kuana. Jay ulitag ni Mang Rocco? Ha? Kasla saan ang mapagtalkan da at tatabali ko? Amang ano di napakpakanan ni Uncle? Dakkel ti panagtalag ko iti ulitag ni Rocco, Angeli. Natulnog kanyak dayjay. Amin nga ibagak, wan amin kan kuana. Sarong karan yung ngamin ani Uncle, tapno makita yu ti kasasaad na, nupod numat lang nga okay, wano saan. Ado, ti pakakumikong makita. Kas makita mat, kanayon arumwarak, taado ti sarsarong karak a negosyok. Sikan timang sarong karno kayat mo, tawan mat ti aramidam. Kabsat yun ni Uncle, ngam kaslawan pakibiyangan nyo kan kuana. Da kayo kumaati kang runaan amang bisita kan kuana. Mapanak to, no adda oras ko. Sige, siyak timang sarong karmami. Ngam ikandak iti kwarta nga ramatek. Saan na problema dayta? Gumatangak pa iti abasto ni uncle mo. Taiso ti ited ko kan ka. Ken gasolina ak tilugan mo. Agyaman na. Nakasangpetak mo't laangan dito probinsya. Ayan nga taday at tatabali ko. Imposible at di nanangag tilugan asin mangpet. Di nakpay umay sabton mo't. Ibabak man laangan dagiti ginatang ni Mami nga abasto ni Uncle. Talaga at din akong pagigaman ni Mami ti kwarta. Pati gasolina tilugan ko iso tinang pakarga. Lalabos mo't ni Mami. Gamamok. Sugsugsugan lakit di day Mang Rocco. Tatabali ko? Nagmayatan ti biyag day talakay? Nakanganga nakaturog iti indayon iti sirok ti mangga? Ha! Asit gak. Hoy! Tatabali ko! Nagimas ti uurukan na. Hoy! Tatabali ko! Agreeing ka man? Yamot na katala mo kay. Takaslaawan ng ngag nga. Payman. Hoy! Ha? Nagpintas na dalag. Ma'am Angelay, si Kamot Gayam. Bigbigat pala ang mat
maturog kan? Ayan ni uncle ko. Ay, adda ika unag, ma'am. Sige, tulungan na. Yun nagmong dagiti bitbit ko. Ay, salamat, ma'am. Adda manin abastukaw. Abasto ni Uncle Samuel dagita. Ala, yun nagmon. Wag, ma'am. Kumusta ka, Monray? Ay, nawaw. Da kayo matgayam, Tata Malyong. Imbag man tanagawid kayo. Why, di of ka, Monray. Agsubli akto ni Mansion no parbangon. Ay, ayan ni Anaya, ay, nawaw. Nasapa arimuar, Tata Malyong. At da ka nun napatagapapanan na. Makumikom saki di dyan ako, ay, nawaw. Okay, kumusta kan ba raw? Ayos laeng, Tata. Si Kangay, kumusta kan? Ay, okay na okay, Monray, ay, nawaw. Kasi niya pa, nasalon atak madlata. Napiksalata, kan? Pogilata barok, ay, nawaw. Na, tumatayar ka. Kapukpukis mo sa. Ay, una yan. Pukis kamot apukisan mo, Ray. Apay, inatlon na kan di kursunadam ababae, barok, ay nawaw. Ah? Ay, saan pa'y, Tata? Ngam, nagdaton kan? Saan pa'y, Tata Malyong? Ay nawaw, anyat kukuam ngay barok, agdaton ka na. Kasla, mabuti ngakmat, Tata. Bayam ta, pagsaritaan ta dahi tanong rabi ay barok, ay nawaw. Agkaidata no maturog ta, tapno may pas nagtatagsarita. Isuro ka man niya, garam. Roko, sweetie pie. Love na ka di at talaga. Katuan, Mat. Mapampanag nagamat na ita. Tasi ka lang ti babae ti biyag ko, Ariela. Ko nabayag ngaminan nga. Nga niya. Nabayagan tinaudi apa nang ibalikas mo iti I love you kanyak. Ililiwak na ita abalikas, sweetie pie. Masapol pa ila kada balik sanday ta. Tay kunadang arudan iti English. Action speaks louder than words. Roko. Maturog takit din. Tamasapa ka pa yung agbiyahe no bigat. Hanggang sarungkaran di resort. Saan ka, sumurot? Kunak nudwata nga agbiyahe. Ano pa'y taramidag inton bigat. At asikaswag. Asikaswag dagiti sa nikwata iti probinsya. Asikaswag mo dagiti negosyo ta dito eh. Roko. Masapul nga agnayon ta iti pagingkaman, Ariela. Iso nga agtinulong ta. Anaya, siya kong taginaw. Inkaginanan, tawan trabaho ta ita. Siyakon mon, Ray. Sikat ti agina na. Gundawayam ti maturog iti masapa ita. Tares day ta ita. Sikat agi na, tanabanog ka. Malaman, idisin mangpet ka. Ala, siya kong dita. Siyakon. Siya kong Anaya. Naglamuyot ti ima ni Anaya. Oh, mon, Ray. Inkay giant, please. Siyak dito yan, one. Please. Sige nga Rod. Anaya. Ala, naigamak ti ima ni Anaya. Nagmayat tiriknak. Monray, makaturog kan, barok? Saan pa'y, Tata Malyong? Agpampanunutak? Ay, nawaw. Amok, di pampanunutem, Monray. Pampanunutem di kursunadam a babae. Na.
Harakupan ka man, barok. Ay na, nagdakil ka. Kailiw kang aminan, barok. Tata Malyong? Kumanta muging mawam. Ay, uri agad lilingit ka. Nabanglo ka malat ka. Ay, kwa gayang barok. Nakamamam ay, di magpagam-ababae. Basta, tata. Kaya't now, taisuro ka nga agaran mo, Ray. Ikan ka iti tips. No kasano ti agaran may nawaw. Sige man nga rod, tata. Ay, kasano? Dumngag ka. Umunay ti amin. No imbaga munti. I love you. Di mo damagan adagos. No adanam namam kun kwa na wino awan. Kaya't nak, wino saan? Di mo kun na. Ay nawaw. Kasigurado ang masuron ti babae ken ka. Kat amangan no basta doon nakadagos. Tata? Mga ramid kay tiwagas. Kat no may pariknam nga espesyal day ta babae ken ka. Masapol asurwem ti aguray barok. Ay nawaw. Kat kalpasan ti sumagmamanungal daw. Bulan wino tawen. Kat di nakapay inaklawn. Imbes adamagam no adanam-namam ken kuana. Kastoy ti damagam ay nawaw. Anya, Tata Malyong? Kano ngay nga aklonen na? Kunam Ha? Ay nawaw. Napipiya day ta adamagam barok. Ang siyempre, quid kilig ati panagdamag mo munray. Ikam iti feelings na. Kastoy, kaano ngay nga aklonen na? Kastoy. Makapakiligmat na kita nga ibagbagam, Tata Malyong. Uwi na! Kaano ngay nga aklonen na? Ay tawaw, kanda ito'y pa'y baraw. No, agayat ka. Maiparit yar sa game. Ha? Ang mga no, basit lamay bagana, di mo magustuhan kat maupay ka na dagaos. Ay nawaw. Kasta, tidak duma babae barok. Nalaing da amang tisting, no kasano ti kinatidog ti kordon mo. Kat, no ababa ti kordon mo, ay awan Ang mga no sumuko kan, kat di mon ituloy tagdaton. O di awanan. Nagrigat gayam ti agaram, Tata Malyong. Nalaka, basta determinado ka barok, ay nawaw. Ay, manjakon, Tata Malyong. Ha? Anya ti dimon kayat mon, right? Jak sa kayatan ti agaram. Taamangan no mapaayak. Ay nawaw, isaan Think positive, Monray. Think positive. Marik namat iti babae kahit no kayat nakawin no saan barok. May, di mo marik na day taking ko anak? Marik nakmat kit di tata. Ngamin, nakadungdung mo kanyak. Naasikaso unay kanyak. Oh, mitlagaya may nawaw. Apay nga ro sumuko ka. Narigat gayam ti agaram. Ay nawaw. Danggan na ka baraw. Narigrigat ti maaram. Ngam ti agaram ay nawaw. Ha? Sigun iti day di asawa. Narigat ti maaram. Tadida ka no amaw, no seryoso ti lalaki nga agararam kadakwada, no manglukloko laang ay nawaw. Tata? Ama, monre baro. Ti panagaram, kikaslamot la panagtalon day ka. Apay no nagmula ka iti irik, wino bukil ti parya, api ti madagosan. Ay saan Ay nawaw. Sakbay pa'y kiti ngagmula ka, kit isaganan pa'y matipagmulam Dalusam, ti pagmulam. Kit, no nadalusan, mulam metain. Inton nakamulakan. Sibugam, tapno lumang to ti mulam baraw. Ay, Kastipay. Abunuam, tapno dumakal.
agingga nga agbunga. Hangam di kagkampanti kapayatan ti panaguray mo iti panagapit. Tadala ta dumteng a kalamidad, akas kumay ti bagyaw. Iso amasapul mo, tabantayam ti mulam baro. Kat inton agapit kan. Oh, saan aya ang nagragsak ay nawaw? Apitem ton ti bunga ti nagbanugam sana yaman ray. Ay nawaw ay. Nagado ti amom Tata Malyong. Nagmaya ta dengdenggan. Makapa-inspire. Ay nawaw ay. Talking through experience na ito'y barok. Tata Malyong? Iso nga ulitak Monray. No agaram ka, masapol asurwem ti agefort. Aganos kan agore ka. That's all. Ay, nawaw. Ay, barok. Barok. Good night na. Ay. Maturok ta kiti. Rabiyo na Ay, sige. Ay. Good night, Tata Malyong. Good night, Monray. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unay mo ti kastalangan ni Uncle ko, tatabali ko. Nagkutong matan. Apay ngay. Limok magtupayag, Ma'am Angelay. Nakot-kotong idinaminsan akalman Ha? Ado tikinan na idi kalman. Iswa limok mag. Anya limokmag? Nagkutong tupayan? Grabe tikimutungan na. Saan ang nasayaat nulumukmag ni Sir Samuel, Ma'am? Tama nga numahay blood manan. Binaybay am ni Uncle ko. Di mo samot pakpakanan. Ay, pakpakanakmit Ma'am. Adong tupay tikan kanin nangem siya. Kimusima, Ma'am. Anya? Ha? Itiday ta kinalukmag mo? Nakusim ka? Sana ka makirinrin nabakan ka? Huh, masapol ama-amon ni Mami ti kasasad ni Uncle. Sabalin ti payod na. Madlaw asaan ang madigdigos. Ay, dinigos ko itay, Ma'am. Masapol ama-amon ni Mami ti sasaadon ni Uncle ditoy. Makariingan ni Uncle. Uncle Samuel. Ay, mabait lang, Ma'am. Alaag, ti agas na. Pagkatamkit din, itaray tayo sa ospital. Ay, itaray ta, Ma'am. Sa balin ti Jarna, madlaw ang marigatan nga agangas. Ay, sige, Ma'am. Sa dino nga ospital. DJ Americano iso! Ay, agirplin tayo, Ay, Ma'am. darasam kiti! Nagadalaw lawatan! Kartinam tiyang tignay! Darasem Rocco, agbiyahe ta. Intaray da Angeli ti kapsat ko ija ospital. Anya? Apay, ano da dya Samuel? Jak mo, basta intaray da. Anya matan. Angam no ipanan, aklunin tayo na Riela. Anya? Anya ka matan? Iruruman mo matan ti kapsat ko. Pudno mata. Nakarungarudan ti sakit na. No talaga ngay panan, aklunin tayo na. Tangal mo ayat ibiyag ti kapsat mo? Alakit din. Di tan agdadaal iti kanito, Rocco. Agrobatan, please. Sa dinong ospital. Ang mga no pribado man ni ospital tinangitarayan da. Wen, Rocco. Ta isula ka no ti asidag anang itarayan da ken ko ana. Dahitan ti bagbaga, Kariela. Gastos man na yun. Nala, mapantan. Imato man ang depression ni Uncle, Mami. Wen nga rod. Nangagyumati ko na ti doktor. Masapol ama monitor akanayon ti blood pressure ni Uncle Samuel. Sige. Tabaga akto ni ulitag baliko. Mami, saan nga amo ni Tata Baliko ti aramidon na? Kasapulan ni Uncle ti private nurse ang mga sikasukan ko na. Anya? Wano saan? Uray saan a nurse? Basta tay amo na ti aramidon na.
Nangruna ka dagiti agas ni Uncle. Oh, sige. Bayam, takasaritak to ni Rocco, maipapan iti dayta abanag. Apay laang, Mami. Anya ko matibibiyang ni Mang Rocco iti daytoy. Da kayo ti agdesisyon. At da amin kada kayo ti karbangan amang edan. Kat no anyaman ti desisyon nyo, awan bibiyang ni Mang Rocco iti dayta. Basta kasaritak pa'y ni Rocco. Di ka di makauawat, Angeli. Mami! Huston! Di ka nagsaupay. Masapul nga amin aganwat ko. Mayuman ka ni Rocco. Naawatam. Plano! Anya a plano, kanakan rukaw. Sana sinsina na plano daytoy. Ulit agbalik ko. Anya nga min daytaya. Daytoy lang ang tamo kapamuspusan. Tapnat adang agulimag ti panunot ko. Anya nga rod dayta a plano, kanakan. Dumngag ka ulitag. Pagsaritaan ta na imbag daytoy. Sika lang ti amok, kental ka kamanghiwayat iti dayto a plano. Agtalagak ka ulitag. Patsyag akabagalam nga aramidan daytoy. Ay, kapaila ka. Apay kay dinasaan. Siyak pa'y tikunam, kanakan. Nalaeng kinalibtak to ulit agbaw. Anya daytaya, kanakan rukaw. Ibagaw! Bukas na ti pangadan nyo, adiyo iyalaan ni Uncle Samuel iti private nurse na. Awagan nyo arod ni Auntie Webelin. Taiso ti mga sikaso ko ni Uncle. Irresponsable nga asawa dayjay a babae. Awagan nyo, Mami. Ipakaamuyo ti sasaada ni Uncle. Awanan ti kontak ko kankwana. Nagsukat iti numero. Anya? Ay, isumat la ajak makontak. Di mo namnamaan dayjay a babae, Angeli. Takwarta laang ti inalman na iti ulitag mo. Iso nga idi agsakitan, pinanawan nan. Mas daawak na ang Mami. Apay akala at apimanaw ni Auntie Webelin. Di na nga rod kayat ti agrigat. Di na kayat nga asikasuan ni uncle mo. Iso apimanawan. Pimanaw adipulos nagpakada. Anya? Sapay oray ti FB account na. Jack moton masapulan. Hadya ka mo. Nalabit. Nagsukaten iti account. Wano saan? Nag-deactivate. Wano anya pa'y dita. Basta awanan ti pakibiyangak iti dayjay a tao. Indilit kon dito ipanunot ko dayjay nga ipag ko. Ta irresponsible wife to matlaang dayjay. Mami, Ha? Iso mabalin ka di? Saan ta napagsaritaan pa'y dayjay a tao? kasano nga rudo ni Uncle? Masapon ama monitor akanayon ti BP na. Saan na problema dayta? At damagatang nga high-tech apagala iti blood pressure ita. Gumatangak, ta iso ti pang monitor ni ulitag baliko. Abay, napalandag iti agraraman nga mo tapanyangay na wow. At dadamadam Ariela ken Ma'am Angeli iti probinsya malyaong na ospital ni Sir Samuel. Anya? Niro ko nga ay nawaw. Ay jak amaw, rimwarmat. Kanayo na rumwar. Agad kumusta ngay ni Monray? Kastilata. Inspirado si ka. Agayatin daw awirta panyang. No kayatin jay crush na. Ang mga asawan ni Monray, nawaw. Anya? Ala, amang ano di nakabailan ta ag pamilya. Ha? Saan kumapay arumbang amaki ayan-ayat ni Monray malyaong? Ha? Abay, may karbangan na matigayat, ha? Nawaw. Baro ni Monray? Wan, ay, basta. Amang ano makatumpong iti babae asaan ang makaawat kan kuhana. Kat pasakitan nan tulaang ni Monray. Amang ano Ay, pagsangitan. nawaw. Di ka kati matanagan pa niyan. May kaman kayo.
Relax. Ah, Relax. Si Kamit. Naistorya ni Munri kanya ka na singpot kay crush na babae. Very concerned ka noonay kini Munri. hanggang bagbagamlat ni Monre Malyong. Amangan no itirugrugilaang dayta. Amangan no into nagbaybayag kat ulpitan nan tumatan ni Monre. Amangan mo't no kwartalaang tikamat na kini Monre. Tadakat nga ron trabaho na. Eh, nawaw. Agtalikta ka de iyaw awerta panyang. Agdanakam na. Amam, oray no kasi ni Monray. Naglaw ka. Saan niya asi-asi taste na si ka? Agpada kami nga the taste na panyang. Oh, Monray, nagkapwam? Napanak gimatang iti sabong, anaya? Ay na, nagpintas mat asabong dagitan? Wen, anaya? Ipan kunto ijay tanem ni papa? Anya? Apay adi na kriniing itay takinuyog ka. Saanan Saanan masapul, anaya? Amok mat ti turturungat? Suki mi kinitatamalyong di paggatgatangan mi iti sabong. Amok pa yun ate agtawar, anaya. Anya? Kasta nga minter aramidan ni tatamalyong idi. No adagatangan na idi. Agtaw-tawar. Makiapapay no saan na amatawaran. Anya? Unay lakit din ni tatang. Kasdi talaga ni tatang, Monray. Ngam diskarte na laday jay. Tapno matawaran na tigat-gatangan na. Wen nga, Rod. Anaya? Mabalin ka di ako yung nagtunubigat iti ayan ti tanem ni Papa? Kalpasan na. Agselebrar tayo kada tatamalyong. Ha? Apay, anya ti okasyon, Monray? Death anniversary ni Papa, anaya. Ha? Kasta ka di. Ay, Kat. Kumusta ang tirik nam? Okay ka ka din, Monray? Nalidayak pa'y Tunggal malagip ko ni Papa, anaya. Agkarkararagaklatan. Takas ti kanayon nga ibagada tatamalyong kananapan niyang kanya. Very good, Monray. Kasta ti rumbang. Di ka madanagan. Taamok adi nakabaybayan ni Lord. Isuti mang baybayabay kan ka, Monray. Papa, ada kami manan dito'y tanong mo. Kadwak ni Anaya. Papa, jak tumalipatan dahi ito yung aldaw. Ti aldaw ti panang-panang mo kanyak. Ti aldaw apanang ulilam kanyak. Ti aldaw apanang libas mo kanyak. Nagsaor ka talaga, Papa. Imanaw ka, di ka man lang nagpakada kanya. Okay lang. Taadulat tadagiti mangipatpatag kanyak. Nauray awan kan, Papa. Kanam mo, happy kan iti sidong ni Lord ita, Papa. Monray? Talaga ajak malapdan ti agsangit, anaya. Sorry, Okay lang. Saan adakis ti agsangit, Monray? At itigitaran. Di mat ko nam asagutam ni Papam iti kanta? Ita a death anniversary na? Wen, anaya. Agyamanak, Kanta ag titimsong mikin ni Papa. Sige.
Patsik anaragsak ni papam amang buybuyakan ka, Monre. Wen nga rod, anaya? Raudak amang ibagakan ko na, ngadang trabaho. Nagsusweldo akon. Monre, ado kami anaragsak para kan ka. Agyaman anaya? Nagsaya at kaunay kanyak? Anaya? Mabalin ka di ngay gamak ti dakulap mo. Sige, awan problema iti dayta, Monre. Oh, adi ti dakulap ko. Anaya? I love you. I'm sorry, Anaya. At pa rin to mga kitisangwa na mga agkid daw iti pasensya. Ngamin, Jakon ka ba ulan nga ilimod na ito'y amarikrik-nakan ka? Ay, ayatan ka unay-unay. Anaya? Monre. Aramidak ti amin awagas. Amang panagnak iti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Anaya? Monre, please. Di kag pa rin tumang iti sangwanak. Please. Inig ka mong ti ima, Monre. I love you, Anaya. Sikatinted ti Diyos nga ayatek. Kasagod na kanya. Kanti sungbat dagiti karkararag ko. Sikatin ang tidragsak. Kan inspirasyon ko, Anaya. Monre, agawitan. Sige ha. Sumarunukan, Monre. Tain nakagurayan iti taksi apagluganan ta. Okay? Ha? Kaguranak ka din ni Anaya? Gapo iti naipudnok kan ko, ana? Di naksamatan kaya't akasarita. Apay nga'y akas dya ti reaksyon na. Ay na. Diyak lakit ti kabailan, nukuraan nak ni Anaya. Diyak kaya't amaisina ni Anaya kanyak. Aramidak ti imbaga ni Tata Malyong. Masapol nga agbalinak nga sport. Wen? Saan nakapaapekto iti reaksyon ni Anaya? Ituloy ko lahat ti agdaton ken ko, ana. Saan ka mapukawan iti namnama? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manganan, Monre. Nakaluto akon. Uwen, Anaya. At iti kutsara kan tinidor, Anaya. Thanks, Monre. Sige, mangantan. Tasumrag tapay iti trabaho ta. Okay, Anaya. Nakadumog amang mga ni Anaya. Di na maiperang tirupa na kanya. Mabainak mata na kumita kan ko na. Apay ngay. Kaslamaro na wakmatan itibain. Agsida ka, Monre. Ay, sige lang. At dapay sidak, Anaya. Nakaululi ka talaga ni Anaya. Mabainak matin ngagsao. Urayak nga iso ti umunang agsao. Tama nga no di naksumbatan no agsaoak. Mga anak lata. Yun, Flora.
Mapininyag yun dito mansyon di kabsak mo, Ariela. Kapilitan, Roko. Tawan mga sikasukan ko na ijay probinsya. Anya? Kat, ulitan ko nga eh. Nasakit ka no, tibagbagina. Anya? Isungag na pailaang dito mansyon ni Samuel. Sana bali, taapagbiit laang. Hanggang no talaga adi mo kaya't kapilitan amang kita kiti sa bali ang mga iwan itikabsat ko. Saanan? Tilatan ulitan ko timang taripato kung kuana. Ang mga nagsapul na pa itidakkalatangdan no sa bali tagaywan. No kas tagarod, ano santa paila nga agnaed dito mansyon. No naimbagan, mabalinton nga ibiyahe manan ni Samuel. Numabalin. Dito yun ti pagnaadan ni Uncle, Mami. Saan yun nga ipanigi probinsya? Di kay ka di maasyan kan kwa na? Saanan ang makakunail ni Uncle? Ang mga numarigatan no kanayon ang maibiyahe. Napres-pres ko ti angin amalangab na ija probinsya. Nasaysaya at kumamot laeng no kanayon ang makitkita yun ni Uncle, Mami. Apay ayah at agulit ka, Angeli. Maminsan ka dilaeng ti sao. Saan kumatla ang maasikaso nga uray adda dito mansyon, takanayon ak arumwar. At dadagiti babaunan ang mga iwan kan kwa na, Mami. Adda ni ulitag bali ko. Di na baybayan ni ulitag mo, Angeli. Ay nawaw. Anya di ko nam? Ulitin man mo, Ray. Nagdato na ko ni ti babae ngay ayatag, Tata Malyong. Ay nawaw. Talaga? Uwan, Tata Malyong. Ay nawaw. Apir, taman nga rin mo, Ray, baraw. Aging gait ha? Kaslajak pa'y lapat yan, anay baga akong tipod no arik na. Oo, kahit anyat reaksyon na ngay mo, Ray. Anyat insungbat na ngay. I love you to ka di ada. Gusto insungbat na ken ka. Ay, tawa. Saan, Tata Malyong? Oh, anya nga rod ngay. Di namat sinungbatan. Inyaw-awan na ti saritaan, Tata. Kat, anya pa tinadlaw ang reaksyon na ngay. Kalpasan ti pa nagpudnom ken kwa na. Ay, nawaw. Nadlaw ko, akasla saan na amay perang dagiti mata na kanya. Iso akasla mabainak matan, ama kisarita ken kumita ken kuana. Agbinbinain kami, Tata. Kaya't asawan data. Ada spark na mon, Ray. Ay, nawaw. Ha? Kuna na. Ay na, nakikilig ako. Ay nawaw. Ay, malagip ko lagit nga ro. Di ka bang banwagak mo, Ray? Hindi agar-ara magpailaang. Ay nawaw, ha? Permi nga ispark ti pusok inay. Kasla agpatit a kampana ti uni ti barokong kao. Pang! 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 Zzz! Kuna na! Kapoy ti kapigsanay, nawaw! Ha? Win mo, Ray, nawaw! Ay, nukasta, di na may perenti pa nagkita na ka. Kan, nukasta, mababain mo tankin ka. Nga binbinain ka yan. At spark na, ay nawaw! Nga ta, Tata? Ha? Saan nga ta akagura ni Anaya? Ay, sana po, Laos! Ay, nawaw! Ay, kunam, Munray, Anaya, kanagnagan ti anak ko ti armang kasta ka de. Ha? Ala, naibagak matan. Ala, kasanungatan. Munray, sungbatan nagbaraw. Sino nga Anaya na ita? Kwa, ni Anaya nga anak mo, Tata Malyong. Ha? Ungtan na ka di, Tata Malyong. Ay, sorry no naglimadakkan ka. Ngamin, mabain kan mabutangak. Amangan no sa anak akayat para kini Anaya nga anak mo. Bakawanan ako, Tata Malyong.
Ay nawaw. Abay ko madyak kayat ngay mo ray. Ha? Naklaatak namin baraw. Kapoy tinakaro arag sakaw. Isuan na pa uli bagak mo ray. Ay nanagasad yan ako No si kati makagasad na baraw. Ngamin, nasingpit ka baraw. Nawaw. Nimot kayam anayang anak ko di bagpagana. Ay nawaw. Ay kasano na ito yan? Jak makaturog Ay, hindi nga ta anaya. Nakaturog nga tan? Itayak pa'y abaligid. Ngam talaga jak makaturog. Jak ngamin maawatan ti riknak. Aglalaok ti marikriknak. Naragsakak. Tanaipudno kon ti marikriknak kini anaya. Ngam, mabutengak matan. Amangan no kaguranak ni anaya. Ngam, di nala ibagbaga ti pudno ang marikriknana. Ay, kan, uray ni Tata Malyong. Nailawan ko matan nga imbaga. Ala? Sa bagay? Kunamat ni Tata Malyong akayatnak para kini anaya. Ni anaya ti pampanunutag. Saan ngamin unaya na matagtagari? Manipod nagpudno akan ko ana. Saan na kasi tisigod? Ano na uli magak? Kat asit ganak. Damagan na no anya ti pampanunutag. Ngam ita? Apay ngay, nakasladinak mat unayan kasarsarita. Awan samot tinamnamak kan ko ana. Di naksamot kayat ni anaya. Pagkurigor ka pa ulit. Uwan nga raw kanakan. Agkakapsotak. Agpigargarak. Man, napatapon ka man na nabara ka. Ne, saan mo? Nabara iti unag ko kanakan. Nalamiis iti rarti bagay. Ngam iti unag. Perme nagbara. Ala, agagas ka nga rod. Nagbiyahe kayo. Uwan. Adda agas kaw nga inted ni Madam Ariela. Ngam no kayat mo, mapanday ti doktor, tapno daras ka nga gimbag. Ay saanan kanakan. Gagangay la ako record na ito. Kasapulak laang ti ina na. Tanapanugak nga gay aywan iti inutay. Sige. Akin na ka nga rod ulit agbalik. Agpaimbag ka. Rumuarak. No kasapulan nga agartista. Tapno makaina na. Aramid ka. Barikada ka ti pagbagi ka. Maya ti agin sasakit. Taasi ka suwenda ka. Mayawat amin akanag kas kada inumag. Agin na naakpay mo ta. Ay nawaw. At tabuaya aga kwarto tapanyang. Tangiwat mo, Malyong. Amangan numanggag na ka. Ay nawaw. Di nakmanggag data. Nakaturogan. Nagrawat iti turog data balikaw. Nagpigsa ti urok na. Ti kayat na itay. Agkayta ka na. Ay nawaw. Panjak mata. Jak kayat akay data balikaw. Agad, pagturugam nga rod nga hay. Tugawa ko na maturog apan yang. Nawaw. Anya, Kabahilat ti maturog ang nakatugaw. Basta da pagsanggira kay nawaw. ay sus,
Nalawa mo't dita suelo. At da ekstra nga ikaman dita. Agpaikit ka tapno saan kayo nga agabay. Sana'y tama nga numakusayak tayo tao. Nawaw. Nadagsing ti darak iti tayo tabalikaw. Patada nga man iti ugalay kinero ka. Malakit din, alaamon din may sapay nga ikaman dita kabinet. Agit ka kamutuntan ni Rabiin. Kung darak san tingiwat na nga gurguraw. Nagalasakitain. Inabad-bad kak san titiskay. Nawaw. Sige nga na pa ina. Labdanak pa niya. Labdanak ba? Tikak ti ulo na tayo tatao. Maturong kakitin. Please release me. Let me go. Will I was... Tata Malyong, anya talutlotwam? Ay, kuha pa. Tagasang kay sila. Ay, kuha. Pork adobo, mamanjilay. Iso kanot ti kayat ni Sir Samuel. Paluk na nga kanaw iti husto ko na ni Rokaw. Ay, nawaw. Anya? Maiparit pa ilaan ka ni Uncle ti kasta si daan. Ni Rokaw tinang ibaga, mamanjilay. Ay, mangluto kay ti sabali si daan ni Uncle ko. Ha, awanan ba inday di amang roko? Irurumon na ni Uncle. Pag si daan nakit din iti maiparit kan kwa na. Ay, kuha, ma'am anay. Awan basol ko, ma'am. Agtungtong palak lang iti bilain. Agluto kay tinatan, Tata Malyong. Fish with vegetables. Fish with vegetables. When mamanjilay, matungpal nga raw. Anaya, manon nga aldaw nga damad-madlaw ko kan ka. Flora, Naulimag ka. Kaslaada na unag apang panunutan. kwa, Flora. Adala pang panunutak. Ada ka di problema? Mabalin ang maamuan, Anaya? Pag tinulungan ta sulbaran, no anyaman day ta. No, maitalak mo kanyak. Ningarod mo na Flora. Ha? Oh, apay ni Monry. Gusto ti atap mo. Adda sa bani arik na na kanya. Nagdatunan. Anya? No, kasta? Nagpudnon? Agkat, anya mo timbagam. Anaya? Ada ka din namnaman ni Monry kan ka? Kinapudno na. Naibagan ni Monry kanyak ti may papan iti dayta. Nakuna na, mabain nga agpudno kan ka. Ngam, nagdaton mo't kaya man. Flora, Nabayagan anadlaw ko asabali ti panakilangan na kan ka. Iso ang nagatapak itin. Nga amangan no agayat kan ka. Kat pudno gayam ti atap ko. jak amo ti suwag, Flora. Iti kasta na ibagam. Kasla mabasak ti panunot mo awan na riknam kan kwa na. Kasta ka di? Gayam laang ti pangibilbilang akin ni Monre. Flora. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Umay ka pa niyang? Ay, nawaw. Sa dinaw. Iti tanam day di bispring ko Sir Luisito Dik anniversary na iti kalman. Ay, nawaw. Ne, imbag man ta malagip mo. Ngam ni Madam Ariela. Di nan sapay malagip dayta. Ayawan pakibihangan tayo jay. Ay, nawaw. Kwarta lagtan ti anday ti panunot na. Yan sigurado nga ang taniro ka ni palagip dati pan nakatay day di Sir. Awan niya ngay, sumurot ka nga lang. Saan data apalubusan arumwan magidanta. Uray kayat ko ti umay.
Sandak mutla palubusan. Nang runa kat adda na inayon at trabaho ta. Unyaro da, nawaw. Sa duto mo da niya balikaw. Masakit ka no, Malyong. Ang pagpangay. Agin sa sakit lang nga iso tamaw. Kasjaya ti masakit. Nagaduti ka na. Nagrawat. Sa nga bandihado tinapoy na. Sige nga ron. Saklangan ti Roman. Ito nakapagpakadak mo ti. Sir Luisito. Happy death anniversary. Ay, nawaw. Sir? Isore? Dagayam rabang nga ikan iti happy. Day dit anniversary. Tasaan ko matapakaragsakan ti papatay mo, sir? Iso date anniversary mi de halman, Sir Luisito. Sapay lang kuma, sir. Tanaragsak ka karayon iti sa dino manyahan mo ita. Sir Luisito. Di ka matanagan. Tungpalag ti karikin ka. Sir. Tungpalag amin na bilin mo kanya kay nawaw. Diyan mo Numangmangag mo dagitong ibagbagak winosaan. Tanatay kakit nga rodan. Hangem. Agsawak na ta. Tanya tamok ngay. Abangan no at dakalay taglaw-law amang babantay kada kami. Sir. Ikarkararagam ni Monre, Sir. Ikarkararagan da kamay. Sir Luisito. Kailib da kalaw na yan. Ang namala. At ikinararag tayo, sir. Buwan niya, naimbagkan ulitag. Saan pa'y nga raw kaanakan? Nakapsutak pa. Kaano nga gimbag ka? Kasanong ti saritaan ta na masakit ka maten. Agpaimbag ka. Tumarom kami dagiti ginatang kong agas mo. Tumarakmal. Nakapsutak mo lata. Mapantan sa langan ni hospital. Ay, saanan? Umaraw ti sakit ko. Nung makakita ak iti nurse. Wino doktor. Anya? Wen. Agaga sa kalangan dito'y mansyon. Agimbagak tulat ta. Mala. Agawa mo nga raw tagpaimbag ka. Di mo'y palubos ng unam ni Samuel amatay. Agpaimbag ka ulitag. Di ko na nagkuna ang masakitak. Kasto lang ti solusyon. No kaya't mo tag-relax. Aging sasakit ka lang. Mayawat pa'y amin na kanam. Nagmayatang abyan. Manganan, balikaw. Papayaban na ka ni Rocco. Umay ka kanumanganan. Yak makabangon. Maulawa. Di mo pa'y kabailan ti bumangon aya. Ay, saan nga raw? Maulawa. No kasta. Yag kumanan ti kanam dito si Led. Uwan, panyang. Kapilitan Sige nga raw, mabiit laang. Ay na, agkakapsutak. Kasladyak pa'y kapailan tagi subo iti kanak. Ay, suwan na tuman. Mabalay, panyang. Anya? Ay kwa, ay ada pa'y aramidag. Pakanag pa'y nga umuna ni Sir Samuel. Ituloy ko lang dati makisarita ken ka.
Naurayawan kan Sir Luisito. Ay nawaw. May liwak nga ba na makisarita rin ka, Sir? Makapaladingit na talaga tikawan mo. Daka mo, no? Makikitam ti mapaspasa makita yung mansyon, Sir Luisito. Sapay ko ma, tasan nakakagura. Naimpalubos ko apimano ni Monrege Mansion, Sir Luisito. Tanusak lamay siya. Kay kayat ko natikas siya, sir. Tapnosandan niya ulpitan ni Monre. Sinabali, sir. Tanatalgad ni Monrege balay may. Ay na, sir. Ulitik manan niya ibaga. Kailiw kalaw na yan. Kaya't ka na makita. Anyam, pacheck. Nadan tulad ta pa nagkita tayo na wow. Nagkita tanto iti nagkaysabiyag. Anyam, saan ko mapaymot nga ita, sir? Intunto, Tanapiksaak pa'y may. Ubingag pa'y, sir. Iso nga'y kararagan na kuhen. Tapno matindog pa'y tibiyag ko. Kat mabantayak ni Monrey. Ala, yung kamot manganon bakit panyang? Lepas at payapakanan ni Sir Samuel Rocco. Siya kung timang pakan kun kuan. Ipakan mo itaas sa dayta. Paday titipakan ko kun kuan. Rocco, karni dayta. Kuna ni Ma'am Angele, nateng anay blender ti kanan na. Tapno saan amarigatan ng agtilmon. Di nak isuro bakit panyang. Ala, rumwar ka dito yan. Kasapulan ni Samuel ti karni. Sana puro natong tipakpakan nyo. Kasapulan naman ti karni Oh, anya pa datar aramidam. Irwar mo day tataraon, tasyak timang pakan kun kuana. Sige nga, Rod, Rocco. Darasum ti masibet, bakit panyang? Isaram day tari daw. One, Rocco. Talaga nga agsuswerte mo't latan ni Samuel. Masamang dabo talaga. Tanapaut lat natibyak na. Ay, agngangaga, tas buwang ka. Nita. Agnangaka kunak. Ngam ingka mo kit din tangiwat mo. Nganga. Agnangaka kunak. Kasta. Sige, mangan ka. Alam amin to'y tabati baboy. Tapno lumugmak ka. Wan. Uncle? Ay nabayaw. Ulay ka matan. Aya, madititabakin ka. Saan ang nasayat iti salunat mo? Hoy, Mang Rocco, anya day tay pakpakan mo ko ni uncle ko? Ay Nanjele, ipilit na nga rin tagsi da iti karni ti baboy. Kat imbagak lang nga ruda na may parit kan kuana. Di mo't pinakanan ni Nana Panyang itay? Uwan, na magpilit nga sida iti karni. Pinaramanak lang tapno mapagustuhan tingiwat na. Pumanaw ka dito eh. Di mo pakibiyangan ni uncle ko. Saan asikat ti mga sikaso kan kwa na? Sige. Bayaw, magpaimbag kan wan? Sige. Awanan bain at talaga day ta Mang Rocco. Dayta! Tirang! Tirang dulo na! Dayta! Sige! Danog! Kasta! Naimbag kansan ulit agbaliko. Ay, wah! Matipay nga raw, madam. Maulawak pa'y. Nagpigsamat ti katawam dito'y nga agboy-boya, iti buksi. Ay, wah! Pilpilitik lang katawa, madam. Ta kunada, nga agas kanok ti katawa. Anya? Baring maagasan ako, madam. Kasla saan ato malab ti agas kanya. Iso nga agkatawak langan. Baring iso ti makaagas kanya, madam. Kasta? O sige.
No di ka pa'y laaging bagkalpasan ti 5 nga aldaw. Pa-ospital da ka no ulitag baliko. Day tamot ang Madam Arila. Ulitig na ulitig kanya. Kit inaunang sapay ng siya. Ay nawaw. Siyak ti mabutbutay iti mabalin na mapasama kanaya anak ko. Tatang, Jack kaya't amasakitan ni Monray ay nawaw. tatang, gayam lang ang ti pangibilbilang akin ni Monray. Uwen, mawatak tirik na manak ay nawaw. Ang pangasim ko ma. Tabi mo matpasakitan laonay ni Monray Di mo biglain. Kasaritam iti nasaya tawagas. Ilaw-lawag mo na yung pagkinkwana. Kasanong tatang? Diyak mat kaya't nga agladingit ni Monray, gapo kanya. Iso nga ron ako na kasarita man ang bagay na wow. Ang numapalin, saan kumapay nga ita? Tama nga numabigla na wow. Pakitaan pala ko maitinasaya at anak ko. Saan ko mat akagura ni Monray ka, tatang? Gayam ko lang ta. Tingitingam ana yung pagtirik na ma. Amangan no adamat nakalam mga spark ti tapusom. Di mo la maiparangay na wow. Tatang, gayam lang ang ti pangibilbilang akin ni Monray. Kan kaslakabsat ko ni Monray. Ay nawaw. Nagregatay na nako. Kasla siyak ti makarikilik na iti sakit ita. Anay ko. Nay, nagsakit anak ko. Panagrik na kat siyak na basta day nawaw. Ay na, nagsakit. Iti barukong. Tatang, Siyempre, napatag kanyak ni Monray. Kasla anak ko ba't tinday jay. Iso ano anya ti marik nana. Mariknak mo ito na, ay nawaw. tatang, saan mo't amabalin nga agpangmarangakan kwa na? Ibagak ngay ayatak mat nga uray saan? Tapno saan la masakitan? Anaya. Diyak kaya ti agpangmarangkan kwa na, tatang. Anak ko. Okay, masano nga rodan yay? Sigurado ang masakitan iti gusto day jay. Please, Anaya, anak ko. Di mo pala prangkain ita. Ay na, siyak di madanagan anak ko. Inutom ko mati ang palawagkin ko na. Ay na, maputi nga ka talaga. Tata Malyong? Da kayo man ti pagdamaga? Anya ti damagan, baraw? Kaya't da ka di matlaan para kini ni Anaya? Umay ka man, kidi. Una, kaya't ka amon re. Anya mo ti pangayatan nyo kanya, Tata Malyong. Ay, kwa. Ay, nawaw. Kwa. Jay. Siyempre. Nasingpit ka pa raw. Amaw ka di mong tulukon ni Anaya nga anak ka. Amaw ka napudno kantukan kwa na. Jack to pulos alilawan ni Anaya. Faithful ka talaga ken ko na, tata. Amoyo, tata? Jack malipatan dagiti imbalbalakad mo kanyak. Maipapaniti panagaran. Ay, nawawit. Jay kunam, at inapudno nga agayat. Masapul nga amuna ti agefort. Aganos, kan, aguray. Ay, nawaw. Kanjay, imbasar mo iti panagmula ti panagaram. Ay, At aripatwag ti mulak, aging ga alumang to. Kat apitak to ti bunga ti mulak. Naawatak ana imbagday ta nga imbagam, tata. Naimula dito panunot ko. ay nawaw. Talaga napig sa ti memoriam amon, Ray.
Wan Tata Malyong. Jak to pa'y malipatan dyan bagam. Ay, Dyan ngay, imbagak amabainak kuman nga agaram. Ngam sikatin ang pilit kanyak. ay, Iso ngayon turturod kun Ngay nawaw. Nakabaso laklakit nga rode na di na oras. Ay, Iso thank you talaga ay, Tano sana aga po kadagiti advice yo. Nalabit. ay, Sanak pa'y nagdaton nga aging gaita. ay nawaw. Kasano da ito yan ngay? Nakabaso laksan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.